Nā kua whātoro atu ngā ringa āwhina o Ngāti Wai i te tai toke rau ki roto o Tāmaki Makaurau. Kua tuku rātau i ngā kai ki ona uri kei te rohe o Pākiri, o Maha me Aotea. Mō te roa ngātu kia tahuria ke tātou kia Tanisha Rohe. He whakamānawatanga mā ngā uri o Ngāti Wai, e noho ana ki te raki o Tāmaki Makaurau, ia rātau e ūtonu ana ki ngā tikanga o te taumata tūtaka rerewa tuatoru. And it has been hard for our local people, because most of them are retired. Kei raro tonu rātau i te taumata tuatoru, ko tā mātou hiahia kia haumaru ai te noho. Hei tā ngā kai whakahaere, he manaaki tonu i ngā uri te mahi nui, ahakoa ngā aukatinga mate ko Fiori. Nā ko ēnei kai e hoko ai nāna e mātou i tēnei rā, ka tono atu ki o mātou whanaunga e noho ana ki Pākiri, ki Omaha, ki tērā pito te ākaurua o Ngāti Wai. Ko ngā kai he uaua te whai, kei ngā rohe tuawhenua, kei te tihi o te rārangi hoko kai. I've got to travel into town, maybe 3 or 4 to a car, and it does get a bit hard for them. Nā reira e hoko ai nānanga ēnei kai ka tono atu ki reira, kia kau ai rātau e puta ki ngā toa, mā te iwi rātau e manaki awhi. Ko tētahi whainga matua, kia mōhio pū ai ngā uri, e whakaro nui ana te iwi, ia rātau e noho poke au nei. Ana e aroha nui ana mātou ki o mātou whanaunga, nā ko ia mātou mahi nei wēnei mahi. E mahi tahi nei te iwi, ngā hapu me ngā marae i roto i te rohe o Ngāti Wai. Ka haere tonu ēnei mahi mō ngā uri, kia heke rāno ngā taumata tūtaka rerewa. Tanisha Rohe, Te Karere.